Hey Meeproppers, vanaand is die 70ste episode van Meeprop TV. En met die Olympiese Spele wat nou net klaar is, het ons gedink om 'n bietjie terug te kyk oor die afgelope 2 weke en vir julle 'n paar hoogtepunte te wys. Dis Dinsdag aand, dis Meeprop. Op julle merke, gereed, gaan. Hier is hierdie week se verjaarsdag. Doe de monkey met nee. Wag. Hierdie week verjaar daar bekende mense soos Joe Jonas, Steve Carell, Madonna, Bill Clinton, Andrew Garfield, die nuwe Spider-Man, en James Cameron, die regisseur van Titanic. Titanic is back. Digitally upgraded with new 3D motion field technology. I'm the king of the world! You can feel the action. Get back! Now, with more monsters and an up-to-date soundtrack. In cooperation with George Lucas. Drop your weapon! Maybe it's another drill. J.J. Abrams. And Michael Bay. Titanic, Super 3D, coming soon. Soos jy seker weet, is dit hoe dit lyk as jy Mentos in 'n Coke-bottel gooi. Ek wonder of dit 'n Olimpiese rekord gaan tel as ek 'n handvol Mentos in my mond druk en Coke saam met dit drink. Can you feel the sun washing over me? Can you see the sun watching over me? Can you feel the sun washing over me? Dis al vir die week se Meeprop TV. Volgende week is Twister episode 4, die program waar jy kan besluit wat volgende in die video gebeur. En as jy daarvan hou om toneel te speel en om te dans, moenie volgende week se Meeprop TV mis nie. Groot nuus gaan volg.